Orukiiko ruribirehiza baryanyu obw'ekitongore eky'obwahati kigendereire kucondoza aha mishango y'amataka hamwe n'okutuntuzibwa. Bwanyuma y'okuheereza abatuura akagisha kugamba abantu bayetombitire obutafuna buringaniza emishango yaabo kukyererwa omu kooti okumara obwire hamwe n'okuteganisibwa ahabw'amataka. Ninyenda kubuuza wonka naaba ninyenda kubuuza habwokuba nyine obuzibu omwana wanje bakamwita omu mwaka gw'2015 omwana gwe bamwisire omu polisi ngo yamwisire konka kutwabire tuza kubuuza oku n'oku bagira ngu tuza kubikoraho tuza kubikoraho. Ensonga yange eri emu yokka ekwataganye n'okukeereya emisango mu makooti. Ensonga eyo situmanyi eva ku ki era tusaba onyonyole abantu baffe bano lwaki emisango girwa nnyo mu kooti. Amaka gafiire n'omukurra amataka nibarwana muryango LC niyo erikureeta obushuma bw'endagaano orareeta endagaano akakora 3 bamukona konka n'abaine polisi emugaidinga hati batandika kuziniraho omuntu. Aho niho abantu kuhayo orubazo rwabo baba nashaba kwishikirira abakirikukwataho ababe bari omu rukiiko kwongera kushoborera aha mishango yaabo. Inquiries often times to police officers who have no backing of the law. Senior Superintendent of Police Alfred Bagambachi, Regional Police Commander wa Ruiz Region, yagira ngu emishango y'obusika n'okubagana itaka ereesire okweyongyera kw'emishango y'obwisi. Oburyo buhikire hariho Succession Act, hariho omuringo gwona baroba Administrator General and all that, hariho emiringo mingi erikubaasa kurabwamu kureebuka ngu enshonga zaatebeekanisibwa konka nooshanga buri omwe naakwata aha ori akwata hariya kandi ebyo nyenda kumanyisa ngu bitureetiire nangwa hoona n'abantu okufa akawanoreeba omu records twine murders ezitwine enyingi hoona niziriga omu butiikirizana omu bintu by'okubagana estates z'abantu abakuba bagenzire. Byansi George William nikwe kushaba abantu abatakatungire buringaniza aha nshonga y'obwisi okushikirira ofisi zaabo okureeba uko bakubaasa kubahwera. Ofisi zaffe n'okubuulira ekituufu ne bwe tubanga ku musango tetulina bujulizi tujja kugamba fayiro tugigaddewo because tetulina musango tusobola kusustaininga. Wajwekyera omugenyi mukuru Deputy Director Public Prosecutions Asiimwe John Baptist nagira ngu n'obu bashanga emishango eri mingi etakozirweho bitu bashangire ngu mingi eri rwagati y'abantu etari y'okuhenda amateeka. Itaka hati n'ekintu kikuru munonga nahabwe twenda eky'emishango yes n'emishango eri enyingi eri hagati y'omuntu na mutaahi we tera hagati y'omuntu na gavumenti. Bamwe abantu aba bari aha mukoro ogu nabo bashaba abantu okwehara okurya enguzi egiize emishango hamwe n'okuryana omu maka. Amakuru gagasha kwa Susan Alina Omukisa awa Tari West omuri Mbara.